Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү практикалык сабактын темасы аныкталган интегралдоо ыкмалары. План түздөн түз интегралдоо Ньютон Лейбничтин формуласы. Жаңы өзгөрмө киргизүү жолу жана бөлүктөп интегралдоо. Балдар, өткөн лекцияда биз аныкталган интегралдар түшүнүгүн жана алардын чыгаруу ыкмаларын караганбыз. Бүгүн ар бирине кыскача токтололу. Түздөн түз интегралдоо дегенибиз бул таблица боюнча интегралдоо. Аныкталган интегралдарды Ньютон Лейбничтин формуласы менен чыгарарын өткөндө чыгарганбыз. Ньютон Лейбничтин формуласында интеграл A'дан B'га чейин fx dx барабар f чоң B минус f чоң A. Мында A төмөнкү пределы, B жогорку пределы. Чоң f функциясы кичинекей функциянын баштапкы функциясы. Демек, аныкталган интегралды чыгарыш үчүн алгач баштапкы функцияларды таап алып, биринчи жогорку пределин коебуз, андан кийин минус төмөнкү пределин коебуз. Эми Ньютон Лейбничтин формуласы менен төмөнкү интегралдарды чыгаралык. Бизге интеграл 0дон пи бөлүнгөн 2ге чейин косинус x dx интегралы берилсин. Мында косинус x'тин баштапкы функциясы синус x'ка барабар. Андан кийин биз түз сызык сызып алып, 0дон пи бөлүнгөн 2ге чейин деп пределин жазабыз дагы. Ордуна алгач пи бөлүнгөн 2ни коебуз x'тин ордуна, андан кийин минус x'тин ордуна 0ду коебуз. Демек, синус пи бөлүнгөн 2де 1ге барабар, ал эми синус 0до 0го барабар. Жыйынтыгында биздин интеграл 1ге барабар болот. Кийинки мисалды карайлык. Бизге интеграл 3дөн 4гө чейин 2x бөлүнгөн x квадрат минус 5 dx интегралы берилсин. Бул интегралды чыгарыш үчүн 2x dx туюнтмасын дифференциалдын астына x квадрат минус 5 деп киргизип алабыз. Анда биздин интегралыбыз таблицада интегралга окшошуп калды. Ал логарифманы берет. Биздин учурда бул логарифм x квадрат минус 5ге барабар. Алгач жогорку пределин коебуз 4тү. Демек, 4түн квадраты 16 минус 5 логарифм 11ге барабар. Минус 3тү койгондо 9 минус 5 4кө барабар. Демек, логарифман касиетин колдонуп, биздин интеграл барабар болот логарифм 11 бөлүнгөн 4кө. Кийинки мисалды карайлык. Интеграл 1 бөлүнгөн x'тин 6 даражасы плюс x'тин 9 плюс 2 dx. Бул интегралды чыгарыш үчүн биз алгач даража түрүндө жазып алабыз. Андан кийин ар биринин баштапкы функциясын табабыз. x'тин минус 6 даражасынын баштапкысы минус x'тин минус 5 бөлүнгөн минус 5ке барабар. x'тин 9 даражасынын баштапкысы x10 бөлүнгөн 10го барабар. 2-2 баштапкы функциясы 2x'ка барабар. Андан кийин пределин жазабыз минус 1ден 1ге чейин деп. Андан кийин ордуна коебуз. Алгач 1ди коебуз, 1ди коюп чыгабыз мынакей ордуна. Андан кийин минус деп туруп, x'тин ордуна минус 1ди коебуз. Жыйынтыгында минус 5ден 1 плюс 10дон 1 плюс 2. 1ден минус 1дин 5 даражасы минус, минус менен минус плюс, кашан сыртындагы минус менен минус 5ден 1. Минус 1дин 10 даражасы плюс, кашан сыртындагы минусу менен минус 10дон 1. 2-ни минус 1ге көбөйткөндө минус, кашан сыртындагы минус менен плюс 2. Жыйынтыгында 1ден 10дон 1 менен 10дон 1 жоюшуп кетет да, жыйынтыгында 4 минус 5ден 2 болот дагы. Ошондо биздин интегралыбыз 3,5ден 3кө барабар болот. Кийинки мисалды карайлы. Бизге интеграл тамыр астында x 5 тамырдын көрсөткүчү 12 dx интегралы берилсин. Бул интегралды чыгарыш үчүн биз даража түрүндө жазып алабыз дагы. Таблицадагы формуланы колдонуп, жыйынтыгында биз 17ден 12ни алабыз. Кийинки интегралды чыгарганда дагы биз тамырды даража түрүндө x'тин минус 5ден 3 деп жазып алып, таблицадагы формуланы колдонуп, x 5ден 2ге барабар болот, бөлүнгөн 5ден 2ге. Алгач 1ди коебуз, андан кийин минус 1ди коюп пределдерин, жыйынтыгында биздин интеграл 5ке барабар болот.
integral 1'den 5'e çeyin 7 dx x bölüngen x integral berilse, mında bu logaritmaga barabar tablitsa boyunca algaç 5'ti koyuyoruz. Logaritm 5 minus 1'di koyuyoruz. Logaritm 1'den 0'ga barabar, jıyıntığında 7 logaritm 5'ge barabar olur. İntegral pi bölüngen 2'den pi'ge çeyin sinus x dx kosinus kvadrat x plus 1 integralın çıkarış üçün biz t menen kosinus x'ti belgilep alabız. Andan keyin dt'ni tapkanda bu minus sinus x dx'ga barabar. C olboso sinus x dx minus dt'ga barabar. Eger t beribиz pi bölüngen 2'ge x'in ornuna pi bölüngen 2'ni koysak, anda t beribиz 0'ga barabar bolot. X'in ornuna pi'ni koyganda anda t ekibиz kosinus pi'ge barabar, bul minus 1'ge barabar bolot. Oruna koygandan keyin bizdeki integralımız 0'dan minus 1'ge çeyin bolot. Mına minus dt bölüngen t kvadrat plus 1. Predelini almaştırganda minus belgisi plus belgisini almaşat, oşonda minus 1'den 0'ga çeyin integralımız t kvadrat plus 1. Bul arctanges'ti beret. Oruna koyganda arctanges 0 minus arctanges minus 1. Minus 1'de minus 1 bölüngen 4. Aslında minus menen jıyıntığında bizden integral pi bölüngen 4'ge barabar bolot. Keyinki misalda karaylık. Integral 0'dan 2'ye çeyin 1 bölüngen x kvadrat plus 4 dx. Bu integral tablitsadagı ile integral. Tablitsa boyunca 1 bölüngen a, demek a'mız 2, arctanges x bölüngen 2, integral predeli 0'dan 2'ye çeyin. Oruna koysak, 2'ni koyganda 2 bölüngen 2 1'di beret, 0'da 0'du. Jıyıntığında pi bölüngen 4 minus 0 bul pi bölüngen 8'ti beret. Emi ekinci uçurun karaylık. Жаңы özgörme kirgizүү uçuru. Demek biz funksiya integraldağı f funksiyasındağı x özgörmösün başka t özgörmö menen almaştırabız. Başkaça aytkanda жаңы özgörme kirgizsek, anda x'in ornuna fi t desek, anın differensialını tapkanda fi ştrих t dt'ga barabar. Uşu formаны koldanıp tömönkü integralды çıkarabız. Integral 0'dan 9'ga çeyin dx bölüngen 1 plus tamırastı x. Bul barabar. Biz жаңы özgörme kirgizebиз. Tamırastı x'ti t menen belgileybiz. Anda x us barabar bolqa t kvadrat. Mından differensialını tapsak dx us 2t dt'ga barabar. Eger x us 0 bolsa, mınaki anda t usdagı 0'gö. X us 9 bolsa, anda t tamırastı 9'dan 3 çıgat. Demek bizden integralımız 0'dan 3'ge çeyin 2t dt bölüngen 1 plus t'ga barabar bolot. Mından toluk kvadratın toluk bütün bu integral çıkarış üçün biz bütün bölügün bölüp alabız. Demek 1'di koşup kayra 1'di gemitsek bizden integralımız 2 integral dt minus 2 dt bölüngen 1 plus t'ga barabar. Demek birinci integralımız 2t'ni beret, 0'dan 3'ge çeyin, ikincimiz logaritmanı beret. Birinci integral çıkarganda 3'tü oruna koysak 6 minus 0. Al emi ikinci integral çıkarganda 2 logaritm 4. Formula boyunca minus. Aslında minus menen plus 2 logaritm 1. Bul 0'du beret. Jıyıntığında bizden integralımız 6 minus 2 logaritm 4'ge barabar bolur. Keyinki misalda karaylık. Integral 0'dan 3'ge çeyin x tamırastı 9 minus x kvadrat dx. Mında x menen 3 sinus t'ni belgileylik. Orduna koysak, berde oşonda 3'tün kvadratı 9 sinus kvadrat t. 9'un kaşan sırtına çıkarıp anan tamırnasından çıkarsak 3. Al emi kaşan içine 1 minus sinus kvadrat bul kosinus kvadrat beret. Al emi kosinus kvadrattan tamırdan kosinus t çıkar. Emi dx tapsak, bunaki 3 kosinus t dt. X'in ornuna 0'du koysak, anda t ıstagı 0'go. X'in ornuna 3'tü koysak, 3'tü 3 koysak 1, anda sinus t 1'ge barabar bolganda t barabar pi bölüngen 2'ge. Anda bizden integralımız 0'dan pi bölüngen 2'ge çeyin 3 sinus t götürgen 3 kosinus t
Bunu tamırın oyununa 3 koysunuz. Dx'in oruna da 3 koysunuz. Dt'ni koyuyoruz. Oşonda bizning integral tömönki integralga barabar bolup kaldı. Bul integralda çıkarışı üçün emi sinus t'ni diferensialın içine kosinus t dep kirgizsek, kosinus t'nın diferensialı minus sinus t dt bolat. Oşonduktan bir yerde minus 27. Emi kadimki tablitsada integrala keldik. Bunu integraldasak kosinus kub t bölüngen 3 bolat. Emi minus 9 algaç pi bölüngen 2'ni koyuyoruz. Andan keyin 0'du. Pi bölüngen 2'den 0'ga barabar. Al emi 0'da koysunuz 1'ge barabar. Oşonda minus mine minus plus 9 bolat. Keyinki misalda karaylık. Integral 0'dan 4'gө çeyin tam rastı x dx bölüngen 1 plus x'ga. Bunda x'ti z kvadrat menen belgileylik. Anda dx'imiz barabar 2z dz. Eger x'imiz 0'ga barabar bolsa da z'dan 0. X'imiz 4'ge barabar bolsa da tam rastı 4'ten 2 çıkar. Demek z 2. Anda bizden integralımız 0'dan 2'ge çeyin. Buna tam rastı x'in oruna z, dz'nin oruna da dx'in oruna da 2z dz bolgonduktan 2 çıkar. İntegral nasıl olsun da z kvadrat 1 plus z kvadrat bolat. Bunda da bütün bölüğün bölü alsak, oşonda 2 dz minus 2 dz bölüngen 1 plus z kvadrat. Bunu integraldasak, birinci yüz 2z çıkat, ikinci yüz 2 arctan z. Orduna 2'ni koysak, birinci 2 götürgen 2 minus 2 arctan 2, 0'du koysak 0. Jintığında 4 minus 2 arctan 2. Buna uşul özgörme, жаңы özgörme kirgizүүnү колдонуp çıkarganda emneni bayqap atabız. Egerde anıktalbagan integralda çıkargandan kийин kayra orduna belgilöөнү kayrap kelsek, munda пределдерин эле ордуна коюп, жыйынтыгында кандай чыкса ошол бойдон çıkarıp коет экенбиз. Kийинки интегралды карайлык. Integral 2'den 3'gө çeyin tam rastı 4x minus x kvadrat minus 3 dx. Bu integral çıkarış üçün algaç tamırın aslına tuyuntmadan biz toluk kvadratını bölü alalım. Toluk kvadratını bölü alsak oşonda bizdeki 1 minus x minus 2'nin kvadratı olur. Emi x minus 2'ni biz sinus t menen belgileylik. Anda x'imiz barabar bolot 2 plus sinus t'ga. Bundan dx'i tapsak kosinus t dt'ga barabar. Emi egerde x biribиз 2'ge barabar bolsa, anda t biribиз barabar 0 bolup kalat. Ankeni 2 bolgondo 2'den 2'ni alsak 0, a sinus t 0'dan 0'ga barabar. Al emi x 2'miz 3'ge barabar bolsa, anda mınaki 3'ten 2'ni alsak 1, sinus t 1'de pi bölüngen 2'ge barabar. Orduna koyup durup çıkarabız. Demek bizim integralımız 2'den 3'gө çeyinki özgörgön integralımız toluk kvadratın bölü algandan buga geldi. Oşonda 0'dan pi bölüngen 2'ge çeyin boldu. Bunda 1 minus sinus kvadrat t, alem dt'nin orada koysunuz t dt dep жаздык. Bul bolsa 1 minus sinus kvadrat koysunuz t'ni beret. Себеби kosinus kvadrat tam rastı kosinus çıkat. Kosinus men kosinus kvadrat bolut. Kosinus kvadratının darajasını tömöndötүүчү formulаны колдонсо 1 plus kosinus 2 t bölüngen 2. 2'den 1 kaçan integralın sırtına aslına çıkarıp alabız dagı. 2'den 1 integral daybisemi t plus sinus 2 t bölüngen 2 0'dan pi bölüngen 2'ge çeyin. Emi predellerin koyuyoruz. Algaç pi bölüngen 2'ni koyuyoruz. Bunaki pi bölüngen 2 plus sinus pi bölüngen 2. Bir de 2'ye bölüp kalgandan pi bolup minus 0'du koysak 0. Jıйынтыгында bizdin integral pi bölüngen 4'gө barabar bolot eken. Emi 3-nчү учурун карайлыk bölüktök integraldo. Anıktalbagan integralda çıkarganda bölüktök integraldonun formulası oşol ele boydon. Bolgonu u көйтүлгөн v'da dagı predelin sözsüz koyuş kerek. Andan kийин anıktalgan integraldı kalganı oşol ele boydon жазабыз. Oşondo integral a'dan b'ga çeyin u dv bu barabar u көйтүлгөн v'nın a'dan b'ga çeyin minus a'dan b'ga çeyinki integral v du. Bizge tömönkü integral berilsin. Integral 1'den tam rastı 3
x arctangens x dx. U menen arctangens x'ti belgileybiz. Anda dv'us barabar dx bölüngen 1 plus x kvadrat. Al eми dv menen x dx'ti belgilesek, anda v'us barabar x kvadrat bölüngen 2. Formula boyunca u көйөтүлгөн v demek x kvadrat bölüngen 2'ni arctangens x'ga көйөтөбүz. Dagы пределин унутпай коебуз. Минус v көйөтүлгөн dv. V'ыбыз x kvadrat bölüngen 2, dv'us dx bölüngen 1 plus x kvadrat. Mında oruna koygon arctangens tamirasты 3, arctangens 1, minus 2'den 1, x kvadrat dx bölüngen 1 plus x kvadrat. Tamirasты 3'tü arctangens pi bölüngen 3'gö barabar. Al emi arctangens 1 bu pi bölüngen 4. Demek biz integralın aslına 2'den 1'de çıkargamız. Bunda toluk bütün bölüğün dağı bölü alabız dağı tömönkü integraldı alabız. Demek birincimiz pi bölüngen 2 minus pi bölüngen 8 minus 2'den 1 bütün bölümü bölü alsak minus bolcu, minusun aslında minus plus 2'den 1 bul. Demek bu arctangensti beret. Bunda jalpı bölümge gelse bir 4, 4 pi bölüngen 1 pi, 3 pi bölüngen 8 minus 2'den 1 x bolot, predeli 1'den tamirasты 3, 2'den 1 arctangens x. Bul barabar 2'den 1 tamirasты 3 minus formula boyunca minus aslında minus menen plus 2'den 1 2'den 1 arctangens 3 minus arctangens 1. Demek 3 pi bölüngen 8 plus jalpı bölümge geltirsek bizdeki tömönkü tuyutmanı beret 10 pi bölüngen 24 plus 1 minus tamirasты 3 bölüngen 2'ge. Kiyinki integralды karaylık. Integral pi bölüngen 4'ten pi bölüngen 2'ye çen x koysunuz x dx. Mında u menen x'ti belgileybiz. Anda dv barabar dx. Al emi dv menen koysunuz x dx. Mında v'ni tapkanda integraldasak sinus x'ga barabar. Anda formula boyunca u көйөтүлгөн v demek x көйөтүлгөн sinus x пределдерин koyobuz. Пределдери ошондо pi bölüngen 4'ten pi bölüngen 2'ye çeyin. Oşonda minus sinus x dx. Oruna koyup tur integralды çıkarsak biz jıyıntığında oşonda alabız pi bölüngen 2 minus pi bölüngen 4 tamirasты 2 bölüngen 2 anken sinus pi bölüngen 4'tö tamirasты 2 bölüngen 2'ge al emi sinus pi bölüngen 2'de 1'ge barabar koysunuz pi bölüngen 2'de 0'go al emi koysunuz pi bölüngen 4'tö tamirasты 2 bölüngen 2 jıyıntığında pi bölüngen 2 minus tamirasты 2 bölüngen 2'ni çıkarsak oşunda pi bölüngen 4 100 plus 1'ge barabar bolot. Kiyinki integraldı karaylık. Integral minus 1'den 1'ge çeyin x y derecesi x dx. Mında u menen x'ti belirleybiz. dv oşunda dx'ga barabar. Al emi dv men ex dx. V'ыбыз oşunda ex'ga barabar bolot. Formula boyunca u көйөтүлгөн v oşunda x көйөтүлгөн ex. Пределдер minus 1'den 1'ge çeyin. Minus v du oşunda ex dx. Oruna koygondo bizdeki integralыбыз barabar bolot 2 bölüngen y'ge. Kiyinki integralды karayбыз. Kiyinki integralды karap atkanda x tangens kvadrat x dx'ga barabar bolot. Mında biz u menen x'ti belgilesek, al emi du dx'ga barabar, dv'ыбыз tangens kvadrat x men belgilesek, v'ыбыз anda tangens kvadrat x dx'ga barabar bolot. Oşondo tangens x minus x'ga bolot da mında u көйөтүлгөн v'nin orduna koysok jıyıntığında biz oşondo pi bölüngen 4 minus pi kvadrat bölüngen 32 plus logaritm tamirasты 2 bölüngen 2'ge barabar bolot. Emi jıyıntıktaylık. Demek biz 3 uçurun karadık. Mına 3 uçurunda tüzdön tüz integraldı olsu. Andan keyin жаңы өзгөрмө киргизүү жолу жана бөлүк төп интегралды. Ушул 3 учурuna 3 мисалды өз алдынча иштейсиңер. Ар бир мисалды бүгүнкү каралган тапшырманы мурдагы интеграл чыгарган ыкманы да эске алып, бүгүнкү чыгарган мисалдарды да карап, төмөнкү мисалдарды интегралдарды чыгаргыла. Анда месе ушу менен жыйынтыктап, эмки сабакта görüşkünçe sağ salamata bolgula.